pasangi wanita ini sudah diangkat derajatnya. Bahkan makanan nabitan iiko makun raya ko melo ko tama suruga apa mau mujagai pakanjaki sempajang puasa syahwat dengan ridhonya suami. Idi menipiti kiga pintu na suruga metola tama tak buka manang tanya roni ya makun raya mi de ridho suami, kemudian syahwat, kemudian puasa, kemudian sholat. Ya kong kajanda kue telu mani. Iya paling lakuin itu. Tidak usah mengajar lagi ridho suami, ketelu mani. Menjaga syahwat, sholat dengan puasa. Weh, iya dia roni weh masih samopa. Yan na to ampay makun ray ko din na sampajang na din ipangajari ko lakay na din ang kanapringara lakay na tatay siya lalakay iyo po ko purami mapringara na din na melo may nga makun ray na matigan ruso kaya ipakanjaki po loki masige masampajang ang kami mamuja itu hadde sa makada iro makun ray makanja iko kuy bola na masampajang ya ko kuy bola na makanja iko kilala kamarana ya ko kilala kamarana masampajang magay amangi nasa baiya riolo cik dimi masigi Yahudi ralla nasapa atau tamay salam melong punoy nabita lagi si panasarasa sahabat lagi malah da ini tahu biasa betul na dia panasalang salangi mamewatoy yewe jadi makun rayena mancaji korban mitau inabita kolawi makun raye masigi sehingga makade ko makun raye okuno bolamu masampajang ya kok bolam o ko kilala kamaramu tapi makanya bita iya komelo imakun ray mulo masigi aja muat tiagi ang kacapak na hadis makada aja na ko masigi o ko na bolay iya pe kalau ki umrah aja na talo Masjidil Haram masampajang ko di hotel magi nang kahadis makada sak yang paling bagus bagi wanita adalah yang di belakang. Nah, rekode nalo masigi makun ray. Dan kenapa wanita dilarang ke masjid karena aja nalo masigi na palo pasai na palo kantoro enak apa dia masalah. Iya. Loki mah bere jama. Buat mai ga tu apalan apa bere jama. Ajene ki oko bolata na pamalala lo masigi. We tali repat apalan na. Pada ko tolo umrah ka cicang. Angka tau pa boleh yaki borang yung kusuruga anak pulo na kamara na nasa nabita tasi dia kamara silok pak kita si didatung puka pak kita iya makanya aja na ko pa masigi ito majenne okoy bolata majenne ya ko koy bolata na WC ni aja to ko WC we sama asamo tapi makarno bisa liwan na WC we tonroy majenne ya ko majenne ki husu memang tapakanja ki ko to majenne ma bismillah ki pakanja ki paringarata supaya makanja ika husu atta masampajang ya na deta husu majenne deto tule husu masampajang magampay tanray ya nang kataw den ule husu is jenne na masalah ya na makanja mo jenne ta insyaallah husu ki masampajang. Wudu itu sangat mempengaruhi sholat. Iya lang kata umajin na tulimanan na. Katinasa sa pulong matu abu sikap memang sa katinasa maparideway ka itu apa makali momon maju lumata ay lagi matu dia na ya ko masampajang itu na lupa itu maka sen rekatalu di gajero panika akatalu ka gajero suyu dapat akadua lupa imanang itu nih. Iya. Makanya kau mak berejama kita menyamang. Iya. Itu agama itu Pak, penting sekali. Toki aguru ki Bu, majelis taklim. Aguru ki, paya makun raya na aguru na insyaallah. Pamika tu makun raya na pahangi, na tunda-tunda sampajan na tamu ni loroy, dia na sampajang. Tate dua pime na sampajang. Halangan. Tate 10 2 liwa 10 5 menit na tama loroy. Monroy mak bisa panne si tangana si di tapahalang magani ko makiro iya makun ray makewe lay surut to lay sampajanna ko paji halangan matu mesti na qada iro sampajan lorona nasaba nadapi iloroy na dena sampajan iya na riyasam menjaga sholat
iya ko tanalapi loro na halangan na lebat ta sampajang tatolay ibi ko pajay. Itu yo porone wede na halangan. Itu zaman narone wede ga lampu merah na materu. Iya. Tapi ya narone di na sampajang bahaya to Pak. Iya. Ya ko ya muri ibadah ta jaga iro. Aja ta maselang ya tu dale anu purana to ko Allah taala asap padale muki apa angka pala nama sapadale ya ko meki mega palata namo wai rinu mi makwa pahi lainung wat dilolongan 10 palang 10 baraka tergantung niata ya ko to malawe aja nalansu inung ya katani-tani jolo na sa tau pandai tapa hakiki ni baca salawa kore baca salawa ini akan ngiepo tapancaji nga pak bura ya wae ko tano puri watakaleku epong tapancaji wi ya wae untuk supaya magala ka makasiwang tapak baraka ya wae pungi supaya deu pigau dosa epong tapak baraka ya wae ko winung ipungi sumati nulu ka makasiwang supaya tatambay tapakku epong ya wae ko winung ipungi tapak baraka ka nga tapas salama ka nga iya kong katau patin yan cede teme tanyakan nih epong ya wae aja tapasu imalalai jalur kancing tapi okko na pusatku tapasu po ngaja na panasarasa ka untuk maloli sulo WC napa bismillah ki tainuni cidi si botolo wae tapi 10 baraka ilolongan dilalenna nasaba apapun diniatkan itu akan didapatkan yo pui di wah mendadak sakit surang enggak iya jadi itu nuna babu namu meki mandre makotoro epong iya andrewe kotame tapak barakai epong iya andrewe tapak katapancaji wi pakedo supaya mata dati untuk makasibiang aja na to makutu tajagai kotame andre tapancaji wi pajaga Korea supaya dia wakibu dosa ilau dongi jadi semua yang masuk itu menjadi doa ye kotamai na bantu ki supaya iman tetap terjaga maku itu to pandri tempe de langsung mandre yo po na mondre mako kuasi galulu ya sinai tala coba sih ga imondre pina bismillah sisa nama pak diwat tanah pe makan Allah pun napai mainga nggih. Ini pentingnya doa. Pak mega tolo umrah, mega tolo. Tapi aku ya aja natalo li sulo umrah. Iya, ku cican nasi taung. Maya tu mega toni. Cican 5 tahun. Apa negai kau kosona? Negai kau kosona dan ibadah pribadi mi. Napa di kong kagaga pak ibadah sakral atau malau li su jamai. Tak detu sakral na. Tatana ini gale tau pamulangi pole umrah si bata wa kataluin lawe maga papinadinna padaga sakralnya ketika pertama berangkat dan yang berangkat berulang-ulang dewat tengi lo de maka maki maka teng ustaz dalam mengumrah dewat tengi tapi angka ibadah makan jalan dan makokoe agah tabantu itu kasih tabantu pak kepala korange tabantu anak masih sekolah tabantu apa iya ro mana nunga ngapalan angka pondok madrasah angka madrasah may bagong ko masigita tabantu iya ro magi wakada iya ko pasantren ibang makwaro amal jariana telu aga waladun sholihah yadaulah mana sadi apa anak soleh yang mendoakan apa iya ko pasantren mana anak soleh tanya anak salah anak soleh pasti dilodongi yang kedua sadakatun jariyah manasa sadaka jariyah apa iya ko guru nama pak guru anak-anak emak kapala apalan na pak kepala apalan na guru na ipasipulung nialet tau masidak kay makibuah bangunan nasabak dega pak kapala dito ga guru mak pak kapala kan dega unron na tasa kami cede apalan nero kuma bangung imakoro liwai gan apa makuan itu nak kada nabita tau bangunge masigi yaki buara bolo ke suruga pak liwai mete gan apalan na pak bangi apalan na pasari saringe apalan na jamae apalan na imange apalan na pengurusue ipasipulu manang napa yaleng pada ganero yaleng itau mak bangunge masigi tapi deni kurangyo na apalan na tapi imange dena lolongan apala pak bang mak munge de nalolong apalang imam tapi tau mak bangun masigi nalolong mana ngero pamagai dega ga tau bang dega ima dega makmu dega pengurus dega pasar di masigi kene dega masigi
Yan na tu ampay kong kataw pa mak bangung masigi. Namo masumbang pa masigi ta. Masumbang ang kabola ta kusurung ka aja ta maselang. Nabi ta makala mambana masjidan fi dunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangungang istana kulana surga. Namo ta sampajang. Namo ta sampajang makala di na sampajang stas masumbang. Namo na sampajang ang kataw bolata de minta taman. Iyalah. Talang pangika maparoy sada ko na saba taloy wilaya na wonroy sa 9 hari di Papua baru ke Kalimantan 1 minggu baru ke Palembang 3 hari kembali lagi ke Kalimantan 4 hari baru ke sini 3 hari di Sulawesi Selatan kemudian kembali lagi berangkat ke Kalimantan di maparoy sada ko itu gara-gara main. Tanya karena memang ada mai itu yang merusak suara. Ya rumah tan restoran nama dari Pak Kontak karena magnetiknya terlalu besar itu menarik kita suara. Itu ada beberapa masjid yang begitu. Jadi itu merusak suara sebenarnya. Tapi mana samutan kali ngadi? Iya. Kayak kan igang karona bu? Nah lupa ini. Kendo gangka. Oh naingar lagi bu Gangke rumah bangun masigi lolong kabola dia datang surga. Makanya asam pajangi tasidaka supaya tamaki nang kabolata. Iya. Tapi angkat tu boleh, angkat tu tay bangun ngak bola ku suruga bu maka tandre ron. Oki cupuk na suruga itaro, angkat tu bulu na suruga. Kega. Taude na pangewang na pakalangi elena na sabaci isi salah. Tahu tujuh, tahu tujuh, tapi dena pangewang na caurangi alena na sabaci isi salah. Maka dia cocok kak. Tapi ya koma pangewang ya si salah kak. Taro na mengalah. Ya tuto ya kibora bola matandre. O kuilalan na suruga. Yo pwede sesa nasan namo salah kak kumewa mo. Katawa ko ato. Nasa de agato kato salah to na dito na to mewah mo ya. Itu jadi masalah itu. Tapi dito ka kodi alhamdulillah degaga kapan aku. Iya. Kemudian iro nabita pak bu tahu de nagaga tahu pada sak barakanna de to nagaga tahu pada tanre na papujin na loko bainena termasuk Khadijah. Jadi yang kanang kanabita na terlambat rewa na denau to Khadijah bukar ngi pintu waktu na makato-kato apa iya ko nabita makato-kato halusula nda dena pada ini layakatan nijo pala cak tanga ini rongko pura piro ko napa makato-kato ya nabita makato-kato halusu dena na nasa matinro ni kali matinro memang ni liuni nabita ko yolo na pintu na pas subuh inoto Khadijah na bukai maka de nabita langsung bawi liman na baine na milawadang pamaraja na sabah maka terlambak kakasi rewa ni coba gede yo buka apa kini di khai ga tapat tu makan mana kam lama ko makun re batin rumati itu nabita kemudian makan jalan da tu pak burana nabita Khadijah burai yana tu nak nabita ia kodena nama sengar Khadijah de nagaga makun rei masengar onrola de na taro pas sengar Khadijah padahal 40 tahun na ibu bayi ni ko nabita 25 tahun umur na nabita kalau lu campenga pu bayi ni janda dua malakai dua tu anak-anak Hindu mana ngasanda angka cidi ahli sejarah maupun umur na cidi iya naro nabita na pubaini Khadijah di umur 40 dijitannya tu malolo na makun rei na masengar tania maka kamaki malolo ka masengar ide namo mato ako makanja memang tu ha
Iya, dah jatakan nama lolo makai ka malolo de na isenga. Ye, tanya tu lolo na aja takana matoana ya ustaz de tania apa Khadijah patapulo tong umuruna ina makko mani batena nabi tasenga. Magai ia korewa ina bitta pole ma dakwa, rewa ina bitta pole ma musu ina tapayampeha nabi tani paliu ko popanna Khadijah. O kometipan na Khadijah paliu. Iya. Kak tanai kibu. Biasa mo tapaliu-liu lakay na kupupatang. Baine kunru memang. Angkat tu dakwah ilmu sekarang yang terkenal itu agak dikenal sekarang ilmu neuroscience. Di sini ada rumah sakit. Menurut penjelasan maka magi rona binta. Nah, memang ternyata iro cekungi ukiru pusat sarapel kulit luar otak kan hipokampus dengan amigdala itu. Nah, kulit paling lembut itu adalah paha. Ketika dia bersentuhan dengan leher, maka itu menjadi terapi tersendiri. Magi patinju ko pure matinju pajai ronde kasih di nielenges batu ditaruh ko cakonna. Pak macakke supaya sarapnya tidak tegang. Jadi aku masih saya tahu ini palio ko popange manyamat tu papinadinna. Yana tu ampai tau sakaratul maut pangkang ulutio ko popange supaya menyamang lakai takong kay pole matakko maga kapaliu ko popatabu napata sapu-sapu lunna makaleto pandritay iya ko matinro yo ko popamu lakay mo 10 mili mamane matinro na chau ko si jang yo kon rotinro itu. Bu ta coba-coba gare ko majay yang kay lakay na tajaga iji lakay tabu pamakatuji ka makunray iya minamagaya watu nanadara sisan na mapura malakay di na jampang yalina masusa papina di na lakay na nasalay wi janda ba ni na mabalos awe magi aja janda ba ni na pirang janda maninapa magasana masa kingker aga kasana bu aga sana maskara sa kingker aga ay pajay ni pakai ya bu angka tupung gawana skincare so gimana malibola makaraja na ditamanan na pakai ro makadaki makanja mage aga lo makanja na salingku batiro lakay jangan enggak pabelo skincare lagi salingku lakay na palagi ko ini aja natania maka na mapu aja na jenta na mapute tapi mabolo pala liman enggak namo maga pute ta ko limata musu kide to ka pasengar ta coba nih gare komenjo kalakay ta kasih senyum lebar ale memang ni senyum terindah napata sapu-sapu palipalin na tapodangi kada salama kideng utajang itu rewa tulina sehenga ki angka kirewa si jaki gare dupaiwi napata patudang ko kadere napata tanay aga waki borang sayang kopi teh atau air putih ya ko makale way putih bawan na tabawi sarana napakilo makibuarangi manyama papinadinna pure tapalina kawai pelana napa tapodang maka istirahat dulu saya meka makibuarangi andre meka lo masarayangi andre tappa matanna papinadinna monro boleh yo pokode panatuda kyo boleh mamna pangka dede betul masih mamana au mana kamana tahu makon na cau-cau wartawan panatuda tahu ga kato-kato tu makunray pada jasa magi na may garonin na birang yung kuwarko pinay yung kubolana nasabaya ko kiwarko pitanay pasang apa pak mau makan apa pak iya po ko kibolana kyo pole mau napang ka awe masih sekali balas mo no wita be mo
Tapi kami itu ketani lah kay ko para curigai. Pala ikut jok kay din na pau-pau ke bawah, nah itu bahaya. Kay di arone dia tu biasa surprise. Ya komeki lah tu bola ta si Messi Beneta. Kalau ko nak lalangnya di menuju nak lo boleh mungkin sekitar setengah jam 1 jam nak pakalat tu supaya mak belum memang ilat Beneta. Aja nak kena surprise. Ada surprise selalu nak boleh ada purang yang belum mana ngilat. Ada surprise. Makanya dalam agama itu pada miko meki lo bolana tahu tapodangi aja tak dalam tu pinirita de tidak boleh kalang kabut. Makanya itu biasa waktu Nabi tayutu sutel yolo angka jok pala yolo na podangi maka medo angka yano si bawa angka no kolalang itu untuk menyampaikan apa dia HP yo buka kokoka menyamang kita menuju rumahmu OTW wah selesai. Iya supaya aja nakalangkabu tahu boleh dia nagaga tahu malagay kama bay dia tak boleh dia golana dia ko pinna dia na pasadia capu gasna na palatu kinasa dia nakibur lagi bay pala ni gasur ko latu bawa makiro itu agama mengatur itu dia itu gaya surprise. Jadi penting sampaikannya Pak maka ketika makulai tapi makulai makukuha menyaman Pak HP na menyaman yang pai mega perceraian terjadi makukuha apa pada jagomanan nih arwani we dena na malanda manu masesa apa angkanya asal laundry di makulai ya kode talayani lah kaita masalah memang mani tapasak bamani na manasunan ya todo ka mama ni kalalo tahu COD mana mani matalipon mani makulay kutu to ya tu namo sulara na lakay na tawi mana to sasaka gi makulay kutu ya dito kaga ko market pili maniaga dito kaga enang kabay ni makoro pa tambay bi makura jamangi buat kemudian pegaiwi salawa elo nabita nasaba de nagaga ibadah telun rupa barakana kecuali salawa magai cicangi masalawa puang Allah Ta'ala walai pamasa ke 10 cicangi masalawa malaikat milodongangi mangolo di puang Allah Ta'ala supaya dapat dosa cicangi masalawa Nabi Muhammad SAW terimai langsung kemudian dia akan memberikan syafaat kala yaumil akhir. Tiga salawat engkau nak salawat ro bacangi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha pak bure ya ro yenang kala sakta nadena nang katana ni doktoro baca kesiratu ya napati lo barakana baca kesiratu yenang katangan na doktoro maka dai de juga pak burana la samu masih uji coba ai baca ni ro salawat yana riasa salawat tibbil qulub Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa sallim ya kumigala anda ya gaga tabutuhkan maka dan kerona aku masih kolai angkatiro kasih di masih kolai angkatiro cik di butin karo cik di depa gaga jamanna angkaro salah saya ini depa nalah kaye angkatoro aku de gaga tau pau yena rota baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin tabaca kapitul 17 insyaallah magai lai mudahkan ikongka hajat-hajat apa lah ni kan cilat dah dipacangin mako bami pe uluna dia apa lah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa lagi? Depa. Au. Iya mana petamalkan. Tapalamu surah Al-Insyirah. Apalah? Tapala Al-Insyirah. Semua sang Al-Insyirah. Alam Nasr. Tabacai akasiratu lalan nasyasun. Kasiratu sesuatu ini. Kasirati baca
Aja na tanawa-nawa ini maka dan kamu ke zaman anakku kilrimun romatu majama aja na ya benar tabaca kasiratu alin sirah tapan nanungang setiap hari namo halangan tabaca tidak masalah karena dia adalah wirid baca saja terus agak barakan insyaallah puang Allah Ta'ala napalin na kangi anak taukun romatan re kung ka urusatan lumuyang itu surah khusus maka siratu tilawi barakan ya napura na tabajak siray 200 ko ilay 200 ko tangasoy 200 ko saray 200 ya 20 ko subuy 20 ko loroy 20 ko asaray 20 ko mangaribi ganun ya komeki cica tudang cica na tapi me talada itu dah jadi 20 biasa kita Pak Guru maka dah ya kita selesai masa sampainya perlu ipalin na ilima atau kuwatangi sebelah kiri ibu jari agak didorong sedikit naik baca alam nasrah ketelu kul Allahu ketelu na rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir dibaca ketelu agak gunana ya kung ka agak tak bermasalah selesai memang napakilat tu tahu merusung kaki kong ka agak masalah dimudahkan berakatnya napa degaga nata kasih-kasih ko napa barakai po Allah Ta'ala tapi baca rona rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi yassir buat temudahkan wala tu'assir aja terpersulit akhir di apa lagi maka malampir ada Ustaz Salam Nasr boy maka angka papunco salawat Jibril sallallahu ala Muhammad wani sining baca sisa wani salasa sisa buto wani araba sisa buto wani kamis sisa buto wani sabtu sisa buto wani ahad sisa buto khusus malam Jumat juga 1000 tapi selain malam Jumat wadingi tala wadingi bagi-bagi misalnya 200 ko ili 200 ko tangasoy 200 ko rewengi 200 ko wani pas 1000 tapi 1000 tapi aja tilaw dong sisa buban na tabaca wani Jumapi tas sampaja sunnah haja 2 rakang napa tabaca ka sisa bu 1 kali duduk angka aga-aga ta cinaila dak tilaw ni ya kong kataw mak bangun pasantren tasuri mamalkangir ang kataw mak bangun bola na ciajaji tasuri mamalkangir ang kataw mak balu na degaga ang kataw ko makutan na tanang ngiro na balu tasuri mamalkangir insyaallah barakah na itu tapi sisa po tapi aja ta pakai milodong wani Jumat pinapatu milodong sisa buku wani siningi wani Salasa wani Rabu wani Kamisi wani Sabtu wani Ahad 1000 malam Jumat juga 1000 tapi abi ko wani Jumat cicam mi tudang de na wadingi bagi ya mi rolangi wadimu bagi-bagi ya kong kahajata insyaallah si Sabtu dito na minta makrabami itu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu ya cinampa ya ko si Sabtu de na kan 10 menit arwami mennek ko sisa buy cinampa ya ko to mah HP wah tas duit jadi nama ingat maka kan itu jadi saya sampaikan ini sholawat Jibril asanna utamanya ibu-ibu nasabah ibu doa tak tu mustajabah tilaw dongangi anak tak tilaw dongangi lakai tak aja to sila dito si susay lakai tak tilaw dongangi anak kalima mengaji padahal dia kalah itu makun raya aja tama cocopa ko mangkay lakay tapole amma ko ki ya kung ka masalah na tapodangi kala sabara ki deng angka tu hikmana oi tapamatan na yo po kung kay lakay pole nang ka masalah kala lupay bakal ni minga ni gasur ko andre ni di gaga ya ko makwanya tu nabita apa lawi ko wahira malodi sunabita mon rokorok Ahadija malodi sulo bawangi andre sisan na runtuk ko malaikat Jibril ni karokoi lari rewa nabi tamaka silang dakhili kalamuya
masih lang inabi takalari gawitar aga nasa Khadijah idi na tauliwa kanja de ga jata de na mungkin anu maja itu bitang anu madeceng itu kere tangaban ni narewa lakay na masilat tin lima mata apa pule gua hirah tapay patanang ngatin na ko bayudin bagay di kong kalakay tapuli makan datang tangaban ni naruntu pocong nalattu boleh tenre tapi makan berupay palaopo makan memang nga palali na kala itu ya jadi itu penting saya wasiatkan mendukung suami tadukung ya tapi di lakaye kong kadita talingi bayne tanali na makatan ni barakat aja na di makatan ni pang kami to lakay le naman perikanto gidin Mungkin tu talingi baineta yan ang kalakay lolongan di 5 juta na 3 juta na pitangi bainena ya tu 2 juta capu batu matu di sakaragan ni de nak baraka ya to ko pura mo nakatanima na makunray na patilaw pe mamakala talenga di 2 juta nang kau parikanto wakatan ni insyaallah iyo po na lang gami manginap panalig tak di mama mati tulis sa kalagang muli iya makita ya to na pura mo nakarawa makunray di mabarakay tapi di makunray ya to si tapamakatan ni di tapamanap bula batan anu piwali kuan suwa aja pak bunulah kay itu makoy pak mega makokoy ini yang terakhir mega makoko apa gi agagok ko boleh di gagunana Mega panne tak 20 losi talumian re namun yoro panne plastik to hadiah rinso oring makai yali yo kimana ngasang jijo ko la marie ya moro pannoy osi to dipake sakbo inabawi lo pasay na tempere yo no kasina ngire waju-waju kula marima jiji kemana makai ballo ya mau tu daster itu 5 kiking itu lina pake kere penne plastik sirup gesah cerek penuh si kepok lobo kepe daster sope padahal angka mana mau kilala marima keballo dia dipakai tegere malito ni Gucci tegere egan naga rumah solak bawah itanay mana itu matu patapulos so na din dipakai wajujue diminta pertanggungjawabannya kala di hari kemudian tapulos so na egan na wajujue ya soro jai apalagi ke majelis taklim tanya aja majelis taklim majelis seragam dari lalu kayak kadewa kalau majelis seragam makna majelis inran tak megau pada nalempa sarojai nanang kasih maka tanama kakanja aku makitu pakai tas sidap pela kaita masambu bulu mata na pelo ko sidap pela kaita deh menyamang nama kay kamakunray uli masuk papa bitimun aku betama kamera dia pernah beresalan na lobe lakay biasa tuh wanita idaman itu anggun di ruang tamu gasit di dapur biasanya anggun makanja pakaian yang ketiga gasit di dapur deno ni cangkiri na jaji way pelan seksi di kasur alami maniwaju kami na manipi ko to mesi dapela kay aja nama buku mana ngalilili napi makus napi mabasko napi owe angka tu dastar ko sentral losok nomor 2 le ko lokana angka ko total lu sitinro mapamula yasi res na latu yawa dastar praktis tapahan ibu ini sabamagai kesenangan suami di situ keridhaan ya kumasenang ya tinala kita insyaallah dia nak kita tapi namo magatan re na baca-baca ta namo igan na pa dongat ta naliko tu masusay papina di na pasti lariman denon robolay makanya saya wasiatkan jangan pernah menjadi wanita yang dilaknat oleh Allah. Kega orang yang dilaknat itu adalah termasuk orang yang selalu memberikan kesusahan.
Makanya yassir wala tu'assir, mudahkan jangan persulit. Semua itu pancaji bola atau kutu rahmatan lil alamin. Anak-anak taja tasusaiwi majid nang kamakun raya pananakam. Natat dia anak nama nana moto anak nama murah tak kerja nana cai di sini. Suruh dia anak nama cai si. Boleh dia nak pek bangi handuk nana cai di sini. Ala anak baju nasi sekolah nama cai si. Milai dui macai topan. No ya anak nala sekolah nana cai di topan. Reo pula sekolah yang ada perbagi tasal macai si. Awe. Suruh lo mandra anak mandra macai si. Pure mandra antar bangi panen nana cai di sini. Suruh lo mengajar anak murah batu-batu nana cai di sini. Boleh mengajar anak tu limon rumah nonton macai si. Awe. Dia metonu le bade ceng itu ditanggat tangur alon. Sampai masih jamat ya iya nama kada tau pandai teko meko manipis runtu nabi tapatapulo so na patapulo ni naja mo cai kong katau dia nama cai patapulo so na patapulo ni insyaallah wan disiruntu nabi tayat tule ka perang mengaku be manina sadde iya. Perbanyak salawat dan salam kepada Nabi. Saya kira ya wasiat kange mudah-mudahan apa barakah ibu Allah Ta'ala. Ada beberapa hal sebenarnya dalam kehidupan ini Pak perlu meneladani Rasulullah, utamanya kasih sayang dan kelembutan. Jangan mendebar fitnah. Hati-hati sekarang dengan handphone, pertanggungjawabannya besar ya. Kau sisa butau mite berita, sisa butau bertanggung jawab. Hati-hati men-share sesuatu yang tidak jelas ya. Kotis sagi makada kemarin kan itu ada yang penganiayaan ke orang tuanya yang di Makassar, mempasenya mitai, makanya saya tidak share. Hal-hal seperti itu tidak usah di-share karena tidak ada juga manfaatnya. Palingan kita bisa buat status bahwa dirilah anak dengan baik, perbaikilah doa supaya dia bisa menuntun kita bukan hanya di dunia. Karena men-share itu bukan hanya menyakiti perasaan tapi juga banyak hal. Jikong kagaga maka dari itu kagunaan aja kau taleh aja bawan. Iya, lebih baik menyebarkan hal-hal yang bermanfaat. Itu penting. Saya kira ini yang penting saya sampaikan.